Salibonani isihlobo esithandekayo. Linjani bantu bakamlimu? Lingabe livuke njani lapha elikhona? Sibonga uThixo namhlanje kuseni osivuse siphilile wasiletha lapha ukuze sizokuzwa ilizwi lenkosi. Namhlanje lusuku lwangesonto, ilanga lokukhonza. Masinyane nje kuzoqala izifundo zabatsha eze Sunday school. Kulandelwe iBible study yabadala. Asiphatheni ke amabhayibheli ethu, sihlale phansi izihlobo zami, sizwe izifundo lezi ezimangalisayo esizilungiselwe ngumoya kaThixo. Ngemva kweSunday school sizathola ke inkonzo yanamhlanje kuseni. Emva kwenkonzo yekuseni kuze inkonzo yasemini esizayiphiwa ngumoya kaMlimu. Asisondeleni ngenhliziyo ezivumayo, yebo, nenhliziyo ezithobekileyo. Nxa silezinto esizifuna kuThixo, sondela ukholwa sihlobo esithandekayo. Bhekela ukuzuza ulutho oluvela kuThixo namhlanje kuseni. Nxa ugula uzaphiliswa ngokukholwa kwakho, ngoba sihlobo sami akahlulwa lutho uThixo. Uma ungakazalwa kutsha, phenduka ngenhliziyo yakho yonke, uzinikele enkosini, inkosi ikuthethelele izono zakho. Ikungcwelise futhi, hlanza inhliziyo yakho ibe mhlophe ngegazi lika Jesu Kristu. Khona ke uzakwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. Bese uphilela uThixo impilo yasezulwini ulapha emhlabeni. Ngoba uma umuntu ekuKristu ungumuntu omutsha, okwakuqala kudlulile, bheka konke kwenziwe kutsha. Inkosi mayisibusise sonke.